Zdravo, dragi moji. Ja sam Samir. Danas hoću da pričam s vama, hoću da vam pričam o jednoj jako interesantnoj stvari. Naime, kažu, ova hrana mi ne prija, ona hrana mi ne godi, ovu hranu volim, onu hranu ne volim, a postoji jedan jako dobar začin za svako jelo, da to svako jelo koje mi ne prija, ne godi i nije dobro, napravi najukusnijim jelom. A znate o čemu se tu radi? Radi se o tome da smo zadovoljeni svime i svačim. I imamo opciju da biramo i izvoljevamo. Začin koji svako jelo čini izuzetno dobrim i izuzetno ukusnim. I nikad ukusnijim jeste glad. Glad je najbolji začin za svako jelo. Drugi najbolji začin za svako jelo je ljubav. Ako neko sprema hranu sa ljubavlju, ako to voli da radi, onda je ta hrana i ukusna, i lako shvatljiva, i probavljiva. Otićete u restoran, naručit ćete ručak, znači kuhar je profesionalac, i taj ručak vam neće prijati. Zašto? Kuhar ili radi taj posao što mora, ili je taj dan nadrndan i tu energiju prenosi na tu svoju hranu. Zato jako je bitna stvar da uložite u sve što radite, uložite ljubav. Bilo koji biznis, bilo koji posao da radite, morate voliti da ga radite. Znači da bi taj posao bio uspješan. Ja se bavim liječenjem bioenergijom uspješno, zato što volim da radim taj posao. Bio sam konobar sam bio, radio u restoranima, i kuhar sam bio, radio u restoranima, radio sa ljubavlju, volim to da radim. I zato vam preporučujem da bi bili uspješni u nekom poslu, morate taj posao da radite, a da bi uživali u hrani, morate pustiti da ogladnite. Znači, ogladnite, pa onda sjednite da jedete. Nemojte hranu na hranu, prvo što nemate onaj osjećaj kad sjednete da jedete, da je to lijepo, da je to ugodno, da je to nešto što vam treba. Želim vam lijep i ugodan dan, grlim vas, ljubim i volim, sretnim i veselim, nasmijani uvijek bili.